Halo, prolong para di dapat pek po ini video cengah ne por te mentangi dan po ini ka TV ana ha kendai lap te nyimut dan lek po ke biju cinema house tip ni poi de te nyin lek wat ya biju house cinema sibit marba ngaru empat poi sa kata ka biju cinema te menta sini ngan lek man pek sakilang ya ka ne ka film ke jok aja ke salang mo te mentangi la lap ya kene ke biju hang ne harum te ngasiap pek menta la poi kene ke jaka badon kene ke biju senema ho te pek menta te mentang la poi pek ne pek kete batho biju senema Shillong kene ke ka jaga bandrong siapa kebiju apa ini kata kau tapi kita ikut kila yang lain lupa banyak tiket mentang indrong siapa mentamu mentang la poi apa kene ka biju cinema hall mentang tak pau biji kila ap lain lupa apa kene tapi kipat bak kila kini mensandure imarang ba aktor temu barok-barok kuat sandur imar bai la pau te tahi pai kita kila yang lain lupa pai kiba ap mensandur bat imarang ba ani barok-barok ki kuat sandur bai imarang ba ngaru ngasa sandur sibet bat imarang ba pai kita lagi lihat keni ru mensandur kata tekong la sok kamau bai sibet layak post kena bai support ki sosial media ya la jong mo ya buki status ki kumta tartar mo ani ya sandur bai marang ba te ngaru ka ju ite ya sandur bai marang ba buk status nang tartar ngayo buki Instagram bu FB ani gibru kidangnya like kidangnya love kini kihat baret ru kila kuat sandul lang ba imarang ba ani marang ba te bas bun temu yano ru of marang ba te piang ha ini kena baret ani kena kisah tenan ya lejang lada kila yok pe ya kadur boy yok son lang ban imarang ba mo biang pe kini kitai pa deh kila aplan man yok sandul ba imarang ba kam tam ini kitai ba brio of ani ni pai kele sop imarang ba ani kumungap ate ya aku beli kisah ternak imarang ba barok kisah ternak ya umarang ba te kibom patwan pai ya kan nega film kajuk ngakarpat ya pi barok ba penyawan pai lang namar hadu arpo pratarik ondang pen i ne film te wan pai kalong ka ba internet sija ngaru bangala yo pai mene of ka internet kena isen ai ba pli imarang ba la bun palat ki ba khot sandur ani klam nang action shu isen ai haban pen batai na
interview. Ni isan Aisyah marang ba tang banyak ran fun ru mlap syu re ni kitang lang daw ba kipat ba ki kwa ban di sandul bat I te ma I ru I kwa ban penhun ni kipat ba ni isan ai tikenal to om lai le baik ni don hang nei bat I jablap baik ni ji nong shanri jablap ru buồn hi baik Te mentang ni don hapok kan ka biju hos nama rengkat ya don lang bai iwe member ba don lang ha grup lam jusai channel. Ba jablap te kat no tarek ondang pun ibiang ya kan ka film ka jong ya la pani film ka jong te la studio tambah jing sia kalau pun studio te la ka kersan dan juga memang mesin ila kersan li yang ini te ila extend dan sa studio te ba instrumen ba ya kan kalau nak pun ha ki bai ba ila kersan no kalau instrumen isi kedai ba kila kersan tengah sai kublai ya pita Kaban kong ngai kublai kinam pet barok hakane kapor te mentang adon bat I marang ba nga kwa ban yakan kendiat bat I te ngaru dang dai ka sin kaban kong bang apoi hapok kane ka biju sanama te ngasngo tenat sibun bang kendu ba I marang ba long kem iwe ibala pau hakane ha ki im mentah te ngan syukli kendiat I marang ba hakane kapor te kat nosngi marang ba la pen I kene ka film haduk mentah la si tayotam ban katang ne adu ka pratri jom tapna te ka kumno ka ya yau ha ha kino kita yau kini bla dap ne mentah tayau ne ada khen ke kalau muncul ini kartu mon kuat di pada kan kibrio kilom lunar di kilom tam de kalau sulong sedang dulu nadu ka for bani sedang lain atau mensen ka misi sende te adu kibrio kita lah ya beli tiket ya ka cuma lihat isi koya kita te mentah pila wan slam chene mentah kalau tu meneh ni kalau koi Islam te mena ba don ki artis bia aklang ne mentah ki ayam mentasi te dan tamangai pada pak kiri kanan tu dengan Israel kapsukam jom badiam jom itulah persewan te phi don man ong ai ha kaliang jong phi ban ki ai pat ki bom pat poi ban pet ya kan ka film pat de ba kin wan pet lang kacang kerpat kacang kalong ba kumbang ajura ma force ba di kipat ba baju itu kersan yang ini po itu pada dia baru ki badan mentah film kaju di ke ke bang bentung kalong ba skoba banwan ban aja kersan lem ya itu ki bom patwan ban aja bom pet dia ke film sini seperti sinema ba por ki ke dan diam berwan pet mar bagila extend dia kan prateri bujong atau penai acara ini itu sinema kublai sibun makang baik te mentala wan si madiang ru ampak bai madiang iwan ka por bai ka film la kan I la marsiteng tarai na ngombaklah te kipat ba kita I madiang ada sibit mendai kina kut ke film tengah tarai kini saya keni sandur kuma keni ya umarang ba te minta padai kidan takini bala dap baik meneh show ke ba question jadi show itu ya kini beranggap kita kibas aktor mentah lah mo bas aktor ke film na mentah
congratulations. Maramba. Hari ni kendiat si ngam sumio ban naman ngaron sa Garohel. Saya ka mensim tu fila dig ba ngan yo ban koi. Kaptam kum no yalam jiki no sinaflin. Kadi yang ban sim di jikit ki ban ban ai mensim. Ka jing wan tu jing pai ba kadi kalasi ba kadi ka siplay balada. Kadi ki ke ba ni kum ki no sinaflin mi lenti. Kadi ki ke ba kum ki artis mi lenti. Kadi ki ke ba kum bangi baro ki bala tresitam masnai kabangi mi lenti. Let's say wat marang baru mi lenti ya kata semula mundur bahadu ketu keniwan. Enrei kadi kabangi kum kino ilam juga seng ni juga nakapor syakapor. South India ni gitu ifi. Season balami gini ki film trairi. Kajing itu jing pai ba kampalat pani ka film jong barang ba. Nekan ni ka thau syai ka thau na sabda bagin tiu ya lagi jong. Bagin gintiu ya ka sap ka phong ka bakum ki nong sina film ni dan kabaguan pa ya film jong barang ba. Kamut bagi Krisyan tangi barang ba. Bari producer lalu director. Hang ni kidon na do kinong thought script, kidon ki director, kidon ki cinematographer, kidon ki editor, kidon ki balik light, kidon ki balik ya costume, kidon ki balik ya lyrics, gijing ruai, ki bas record. Kum ta ter name it tim la ban new show. Ar kau sau kali department tang ki main department ki ban gila ban ong. Ya Henry, la ban yo ai gijing irsan ke kum kane. Ka ai mun sim ini kum ki samla bangin tang tray show nam ne sikmat bagi nang lekha su marang baru nang lekha nang ne sikmat. Bat inget skamba nang ne shmat ni dan kwa shushu ki pai ba bikin ai gijing krishan om tai ku jong maramba ya ki wei ro ki film kin ai gijing krishan mar kumbang ngala ong da kapor sekor ga government kamla ban ai ngi kam sorka pada ngi lapas ngi don kasap support ya kasap gajuni acika bikin keren ben ni kade menta kasni kwa on ai ni kubor cerita beriu wat nom keren ben show apa pion pai film yaro yaki appreciate them. How do you appreciate tak ba pilih pai ki nama hall Pada jing mentoi kalau ni bahaya ngasam kalau ni kibaya don jing ada ai patenta ter pada ka larang yo sisa di support ka bakum ka dia ngit scam hakoi kasni aktor musayo duna ya kasanlak pasi pulak nang taban aku ke film dan rela da undan nang pai tang ka baisnaru kami shano kan film industry dengan men sisa bang yo di jingshan ngit scam dari film industry kasih film industry kan sanang kio nang ni sikma believe ko ba demi sau Dia ni mesti sampai pada dalam timur bapak kan bentuk besar. Orang sebentar itu harusnya. Angga ni Masya South India ada kimi film agak jika bikin lagi yang ki Bollywood kilat banyak film South. Ngir ni kuat kita kan apa mi film kasih dia pakai jing kesal di film kasih kata agak bang ngomong mana. Kalau awal itu timur bapak. Aduh na blok kali itu TV lo. Dia kadi ke kubur kelampoi ru si kita nang skor wat jong kabinet minister. Menin kasni dan don meeting ha bang yo bang pelaj jadi ka ya kali ka trailer jong ba hilar jong teng ahor antu nakling juga ngala ai jing keren minister ula berap yang ke bang ngala keren ban ong go i biju ong na bo wan kapsni arta to lai udamut pagran gijingnya ki se nomor mau minta gijingnya ki sinesta indrai dharin pade ula pemban bade gijing wat krisyan film kasi ban uru ong na pau jipukan bat nakling joku ong ba inse ya keren ni ki gijing don kam ki bangi kum kinong silafin ngi don kam lada fikir yang ki gijing don kam kinong silafin gijing don kam tadi pik tang ya ki jakap ni ke senama hol marang ba nang dia ulah collection ke 8 poisan pula dari hapla tang ar polak tamu dia kapan siu show try biju first week 10%, second week 50%, but third week 60%. Lada yo mundur silap ai no yo undur ko jar umbu yele de tang sa ko jar ngumur bon ong haga bakut in yo ai tang ung yo lap num nur tang ar polak ka government dari perkat ya kene di chinai sama hal in ai ga revenue sa sarkar kumba kala ong na kapor sa kapor siguro dangi ayu ni utrai biju menta dangi yo siguro ni ai ar ni ai yo almost 50 lakh ni ka government ni laban ai ar polak kata kalau ga revenue ni mata kastir jangan kuat on fire kubar but please government kindly consider setting up establish construct cinema hall across the district across the district headquarter in the state nang ba ni kisam lang ni TV ada ngidon cinema hall ketika film maramba ada kini totally cinema hall ngai nga katlum duna ya ka ar crore kata nya siong minimum dari kelaban koi lai sang crore ketika larger picture kabangi kum ka kedun ka film industry ni kwa kanang kiu nang nesmat kum mangalong apa kuan Krisyan dai tahu producer dan director kan saya tim jong ka kedun ni ini ada cuma tanya